TV Versa 150. Pasang kok. Pasang bracket Bracket dulu. pasang. Terus Setelah itu kita faceplate. pasang SH44. 39. 39, salah, sorry. Iya. Baru makan selesai. Oke, ngopi Bang, ngopi. Ngopi. Oke. Oke, Bang. Eksekusi. Pakai baut original ya, karena udah gede, kuat. Tadi bukannya nggak perlu lepas bracket ya bang? Tetap dilepas. Dilepas.